Mieri itatu mbere ya githurano kinene ateti aria mari ciama-ini nene na aria marerugamia mari kiumbe ni mehandite mari na mwehoko wa gukahotana. Ahuraniri Giturwa kia upresident hari muteti kiumbe Joe Nyaga ni ahoretwo Ikinya Ahuraniri angi atatu aria meyeheretie niguo manyite mbaru. Pet Ondeng, David Muga na Muthiora Kariera mogete mari nama na utongoria wa Joe Nyaga. Will be comfortable working with me. I'm counting on them. Since you've explained clearly what you wanted to achieve is achievable if we work together. Kaunti ya Nyandarua nakuo Francis Kimemia na mushina kanja ni maukorwo na kifaru wa kiritu thutha wa aria marahuranagĩra Giturwa kia ugovernor mari ateti kiumbe kugari umekunyita mbaru Moses Kiarie badilisha. Ni sasa kama sio sasa hivi watu waamue. Badilisha augete ni aharirie kugiginyana na gutungatira muingi wa Nyandarua ta governor wao atekunaga kana gwicokia. Ndirahuthira simba ya mutharafa across na ni mui across ituonanagia mundu wirutire. Na kwa kaunti ya Nyeri uria urarwira Giturwa kia ugovernor na tigiti wa DP Peter Kairo yarugoririe manifesto yake kuria ugire ni aharirie kurehe uthii wa nambe na gukuria kaunti ya Nyeri. Undu uria tugwika wa naihenya twoya thirikari ni kwamba gutigirira ati o itura ni tukenja borehole nigetha andu aitu mahote kugia na mai ma kunywa na mai ma kurima muira tumenyete uhoro wa demu icio twambe tukorwo twenjete borehole haria hothe hagathimu hatwike hena mai. Kiama kia maendeleo chap na kio kiria gitongoragio ni governor wa Machakos Alfred Mutua kiuma na mucemanio kiharu-ini kia Nyayo guku Nairobi kuria maugite ni maguthi na mbere na kunyita President Uhuru Kenyatta mbaru. Tumefurahi kwa sababu chama chetu ni chama ambacho hata kijafikisha mwaka mmoja lakini tayari ndio chama kenye watu wanaogombea viti wengi ambacho ni chama cha tatu kwa ukubwa katika nchi yetu ya Kenya. Kuringana na kamiti ya IEBC kabini cia githurano ikwaja tariki 28 na mweri uyu na guthi na mbere nginya tariki 6 mweri wa kanana. Giribotera Inoro TV Gitongo wa Ngari wa Njoroge.